Bible thì nóiว่า Matthew chapter 21 Matthew số mình để khát chẳng lý na Matthew số mình để khát chẳng lý na Yai teng tu zo le kama gen ahong tun te na dingin ahong tani endi na kumpi pa tunwai lu takin sabek tunga sabek tung no tung nge ya atwa min akianga nakyanga ahong neki jin zayon tanu thu ni achi ya apoi ya ie da ahi le Jesu Khrist de kha sabil tung no tung atwa na Jerusalem alu di ma ji Bible ni na gen khol le okay in jin wa na gen khol pe kha adam tu ni kha tu ni le sun jom no ni aja Jesu Khrist hong pai lai na hiai a get banga Jerusalem alu dek la ya bang thili masa a chi thei poi mo ma mai ve i le tua Matthew 20 na lama ento leo chin Jesu Khrist in thilam dang tama tam hi ve asi de ka thil tunga hi pen Jesu Khrist de akipat tung la ya thil tung hi lo wa hi events pen events pen asi de la ya asi de thil tunga hi Good Friday ma de wa thil tung chine thei siam din mole chi le huai ma teng a bang hi ale thilam dang hi mi si kai tho tuipi dai sak wai bana midelte pai thei wai bana bil ngong ten zat thei khebai te pai thei mi jeng te pa pai thei pau lu thei lo te pau thei wai te teng hi hin ve ke ve wai te teng a hi hit nunga kha Jerusalem huang lu de ke ve mo mi pin chu thei tau chi nai ve mo le ma wai da na ama le huai a thu te teng om tak kha Jerusalem alu de ka atuam de wa ni danga alu da na lu lo mo ke ve hai huna bang chi da na lu de ka le ichile sabil tung no hong la un lan huai atuang a lu e ve mo le hiai te teng gen khol na ai verse 5 na sabeng tung no tunga tuang inong luta na kumpi pau cheve hiai again pen tuang sabeng tung no tunga atuang pa pen mo na kumpi pau hong lut a hi cheve again no pen hima le hiai mu na i le amma avalu takina kumpi ding ana sangu ya chi den chen suk di kumpi te kha apai na lam lamwa thu pi takavai don se koi vewa tun bang Donald Trump bang India ho de khile an leng lu den chen le na hoi ki changa red carpet pha diun chen se pai te kianga ding diun chen mole India army te loi hoi so cha ama thu pi takana vai don de we wa la na la sa pol to alam pol to chana vai don so tho we mo Himalaya hiai Jesu Khrist pen hoi mu na alu la ya hoi da na lu lo in chin sabil tung no tunga tuang e ve donkey He rode on a donkey. Donkey a tuang adang ka thei khatom. Balam na thei khaw ya. Zol nei balam ki chomin chin. Huai pen kha balakin vasamin chin. Balam pen kianga Israel te hong ham siatin. Cha vasamei ve. Azyak ai le Israel te hat lo wa hi man Israel te ham sia ding nong pa in. Achi taka pathiain kwan ko balakina ama se pai te so zelin chin va pai zelin chin. Give asa atam zo zo pai ve nong kar sak nge le Israel te nong ham sia sak nge le hiai za kong pedi cha kha vazol zolei ve avazol zol taka pathiarin kha kwan mayo le chi ve ka kwan di chu te changa kwan ei ve balam pen a kwan taka bang tunga tuang donkey tunga tuang ei ve Israel te ham sia dia donkey tunga tuang ei ve alang ai chana ki ve khwai ge nei ve hong pau ve dang ki pen mo i le no le balam pathian mi te ham sia diang pai donkey tunga tuanga Jesu Khrist chu ami te chau hi lo khovel a di ngau tua ham sia te la khe diang pai ve amen apoi mo dan mo to ha ya naman sia mu ya donkey ichi adang gen lai le donkey in banga again ichi le humility king ai nyam te tuang na king ai nyam taka pai changwa tuang ngoi bi wa mi huai bana gift khong bang le atunga pose ke ve Abraham
ina ata papa isak adi azia dia give a puak sakale donkey zang eve wa pua achile give dana pozel weve ma donkey ina chile Jesu Khrist wai donkey tuang pen kingai niam ma chinai ve vai hom dia thunei takaung pai hinai lo wa kingai niam takaung pai et sang nai ve amen adang te chu powerful takaung pai le chu banga powerful authority nei takaung pai u a hi nge le chu banga sakol tunga tuang wei ve wa kumpi te hi le hiai huna huai zang lo to sabeng tung no tunga hong tuang na pen chu kingai niam taka hong pai peace diang pai ai sang nai ve huai tunga tuang ei ve ma mi pi in ama zuyu ei ve mo le iat le bangziak ka zuyu hi di athil hi sa te teng mu ve ku ei voi mo le mi sia kai tho dan thilam dang tuam ma hi te mu ve kwa zuyu ei ve wa amao kha Jesu Khrist in dam lo wa hi dam te ya adei pen chu bangale tu nia le mu inong message sin chen bangziak ka mi hing te na to pa na thu pi hi na lian hi chen again lo jin hi huna to pa honda min che ki ko mo kwa le amao hot dam u tu ei ve wa a hong dam thei di mi khat mu ei ve wa mo ya ka thu gen ut khong ki pan ta hi hoi ta ken na ngai wa le ya mi te na hosana to pa hong hondamin to pang hondamin chaki ko bangziak ka hong hondamin chaki ko wale amao mo hot dam a u jaku bangziak ka le separate administration de yu chile mo thi siam na di da rom ten en ka yun chin tax tam pp la we wa jurate kiang a tax tam pp la un chin wai bana rom ten na amao chaw ki vai hom na tuam rom te ya pata swa ta khi mi mu tu we wa na man sia mo wai ja ke ve tax collector te bang le adei lo tax collector te bangziak adei lo wai sile rom te adi nga tax collect wei wa wai zaka amel mate adi nga pan la wai changa wai te teng a wai tax collector te kha muda wei wa achang mole wai zaka amau le hak sataka omu a tradition te bangle romance tradition azu yungai khen kha thongom ta hi cha buai taka om lai takwa kha Jesu Khrist in thilam dang hong mu ai mu cha hiai Jesu Khrist na suak na sak thei ding hi ji wei ve wa salam suahtakna lungulu they want to be free physically politically are free u tu ve wa wai zaka hong hon damin chana ki ko mo ko ve wa ki ko naw kha Jesu adi alung kim huai diam ya ive ka chi pen pa to ya lu dai ko pa to hi khol lo chin mo hon damin cha na ki ko mo ko ive wale en le huai da na kala na ki suan to khai wa to pa o ka hak sat na le tu ka physical problems te teng abei na ngin to pang hon damin chi zel di ma zo hi ma mo le hi le huai pen tan chau an en wi wa hi te na hiai palm tree palm in again gi pen kha banga se wa zo na again nai ve victory khong wai zo deliverance khong ma wai mi khen khaten bangle palm tree se lo thei na khong toy diun chin chai ni chin wa zo na tu siang cha the sa sat te na thi ya hiai ging tu lo dang ten le zang u ve wa leaf khen khat dong in chin ke wa zo na tu sang wai pa puwa dan deu te an thia wa zo na tu siang wa hi cha the sa uam vele wai da na kha hiai leaf chen kha ge nei ve the siam mo vai te a in khong wa en le china a leaf hi cha ki khai zai khongom namu ya wai ba na khen khat ten bang a gari khong wa ko yu mo festival khat hi vyo wa ya gari khong wa cha tak neng nungu mo hu cha ta yu banga deliverance thupi vuazo na hodam na why again na dana victory again na dan wa an na ko yu e wa amaule why bang banga amaule ya victory dia Jesu Khrist pen victorious dia ama hong pai ye ka hak sat na te teng pomang tu ding hong pai ye cha ana uni chinong honda min che ki ko zo we wa hiai hu na mi amau lung sim banga di mi pite lung sim banga di Jesu Khrist pen alula ina amau bang ding ade wale then again na
amau suak ta sak dia de u eve Israel miten Jesu amu danu khen khatte Jesu Khrist kha verse 10 to 11 on simzual 10 and 11 verse 10 and 11 yes Jesu Khrist a hong pai zoi zoi la ya khen khatte na kwa hiai chipan hiao hiao pol bang na moi vewa hoi zo tak ami piten ba gen wale this is the prophet Jesus hiai zol nei Jesu Nazareth kwa gakwa apa tong kipan hi choi wa amau Jesu Khrist pen bang na pomwale zol nei a pomoi vewa hiai Jesu pen zol nei Nazareth apa tong kipan hi choi wa Mesia a pomlo Jesu ahina pomunchin Chris ahina pomlo people want Jesus to be Jesus Savior male Jesus ichi Messiah anointed one dia de lo we a vai home tu dia de lo hiai munale ama prophets hia zol nei tong pai voi zol nei khat hiaya Nazareth khuwa pa tong kipanei voi hiai Jesus Christ pere chamil bin hoyei o cha zui un chin bangziak zuiwa ichi le prophets zol nei ten kha pathian o za unchin wai bana Israel saltang asaltana wa patahon khezel wewa mosi bangin wai bana Gideon Elisa isi te khong part hoi takane wewa asaltana wa patap suahtakna dia Israel te saltang zel unchin salatang nawa pata ai ke yale banga min a oppress kum chiang mi thun wa ya om chiang wa pathianin amau prophets te zanga thu hil zelin chin asalta nawa pata suak ta zel weve amau le zol nei khatong paye ya chi cha chu e yai zol nei hon suak da sak dinga hi chweve they are only looking for physical deliverance why zak cha dei ve hoi ta kin ngai wale pathian ki zu ya ama ki pa to ya hong suahtak sak lo or you are looking only for physical deliverance hi chi hun chiang amo ai ziak ta takive hosana chitena Friday ya killumun chidai zelwe vewa bangziak ka huai killumwa le amau Jesu Khrist pen Khrist Messiah apom lo unchin kumpi dia pomu lo unchin bang dia pomu vai home tu di Samuel bang vai home tuang pi khet tu hile chi u to hevele mau Samuel bang hong pi khet tu Mosi bang hong pi khet tu hile chia chi tana enwe vewa ele Jesu Khrist pen only a physical deliverance pen iva et pap changa mo buai na tu ve ele to pa to ba tong biao ngong pa to yung to pa ngon dami chi pen ai bang hot dam di vuak kai sap sak mok le bo ni dang thu gen tema bang hilo mo why di a tuai di chawai chai chi mok le adik lo khatom di ve ya tele Jesu Khrist ko a akidot tule akidot dan chu ama mo zol nei voi chi we ve mi hau sapan la Jesu Khrist abang the ale teacher heu tu pa rabbi heu tu pa apom chau mi ve Jesu khen khaten just a prophets dan apomom khen khatena teacher a good teacher moral teacher hoi takahi chi pom pucha pomom zalami Bible study na le ki gen kha in khethei moral teacher mole gen khama mo mon moral teacher dana na pomom Jesu Khrist kyang ba pai chi tungtawn na ka dei the den banga poimo a wakani ve mo heu tu pa tungtawn na ka dei the den banga poimo a heu tu pa a pomoi ve wa na manuya bangziak ka Jesu Khrist Judain betrayer Judain bangziak ka betrayer hoi takin en leo chin aman mo Jesu Khrist pen mo kumpia pom lo win chin Christ Messiah pom lo win chin as a rabbi apomeve rabbi cheve the last supper anik laiwa Jesu Christin nalakwa kha hinong betray dinga hi achi takwa mo Judain banga vagen rabbi kwa rabbi keimo vacheve
ระบายจากเกนี่เวเหี่ยวตูด้านอ่ะผมไหมมั่วอ่ะผมดานุติกโลเขียนขัดเต้นละเอลิซาสยาทงโนนีจิโปลบังเอามูฮิมาเลปิเตรินบังอาเจียเลบินบังอันจิวะอาจิตะเขียนขัดเต้นเอลิซาห้องจิวเขียนขัดเต้นโจลีห้องจิวอาจิเลนั่งบังนนจิยาอาจิเลปิเตริน you are Christ the Son of the Living God เจ็บมั้ยอามันปมไม่เวเยซูหัวเทยวิวะอาเมนเอ็นเลเหตุเนี่ยเยซูคริสต์อิบยักลายโมอปอยโมมาตุเนี่ยโฮสนาอิจิลายโมบังตันินิปมุปอยโมเอโมกุมปีดิ้งอ่ะปอยปมฮิยาอันน่ะไว้โดนใจตะกว่าโมอามาเลยเอ้ยฮองฮอนดามีน้องฮอนดามีนะจิตะกบังอาวะฮีบังอาเลวะฮี12 to 13นั้นสิมดิวเลย12 and 13 Then Jesus went into the temple, threw out everyone who sells and buying in the temple, and overturned the money changers' table and the chairs of those who sold doves. He told them, "It is written, in my house is to be called a house of prayer, but you are turning into a hideout for bandits." Jesus Christ เป็นข้าโตลเนี่ยฮีจิตนาผมไว้ไหมมั่งฮีมาเลยฮี come in as a king กุมปีเดียงไปเว้ยหัวอันนั้นไว้โดนหัวข้าไปยินเจนเทมปุลาลุดสวาเกยมั่งยัดเลยเทมปุลาบังวะฮีอาอิจิเลยวะฮีเสียงไงเว้ยเทมปุลฮีเสียงไง the result of honoring a king Jesu Khrist เป็นโมนังโมนาฮีนาบังอันลุงตั้งอันนวลากลูดเลยโมอังฮีดิจู He will start cleansing you from the inside if you accept Jesus Christ เฮียอีกนะตั้มตักกินนะ Jesu Khrist เป็นข้ากุมปีเดียอาสังเลยนะอมโทดีไว้ไหม prophets ด้านนั้นอาสังเต้นเฮียจุฮิโนโลดีบางเสียก็ temple ฮิจะดูกันซาตาควายฮิไลบางเสียก็คอยดีจะดูไว้ prophets เต้นจูProphet citen mo kumpi citen tu banga chidi ahi lele kumpi ven na hi sia le cho hi sia mai vai kumpi tunga thunei kwa om lo di kumpi di nga on lu te vi ama kong gen chiang lai di nga chiang na ding na ngai thak wo ano le Jesus Christ ahong lu taka kumpi di an lu te ve kumpi ahi na lak kumpi ahi na ahong lu ta hi le koma khen khatte na they did not recognize him as a king they recognized him as a prophet they recognized him as a teacher they recognized him as the Elijah ma ahong thono na pomoi ve wa himale aman ahi kha thongom mi ve valu tin chin temple hi siang ve amen when the true king comes He will start cleansing you from the inside. He will even change the way you live, your lifestyle. Culture na tanong khengi ve. Jesus Christ. Culture na tan liong kheng khai ve. Puzu khol, zu ki khol zel, izu le khuma khum. Sang to ki me thei ta in Tulai. Ni đang ngã chú tiểu lôi về rủ mạ tổ dụ, gọi điều chuyện rủ bể lắm chuyện, khăm dẹn là té bùi về, bùi rủ khol nộp sát sao về đang ngã té, he dele Jesus Christ and i hong này taka he even changed that culture, bùi rủ khol pen chú ông pai tàu le rủ ki khol non lo ma, rủ bol ni le ông pai wa le sing pi te kha wa le chiang hi dai tai về Tulai à. He even changed the culture na manuya. Why banga when Jesus Christ come as a king nang nasang chang amo nang na culture adik lo tiang koi khedeve. Amen. Anin te mo achang ya. Yan na lungtang anin te et chang ale aki wai pi anin te kamalu ta tele anin te mo. Why te hong koi khedeve because you are the temple of God. ทุกคนทักนังปะยันเทมเพิลนี่เวอาเมนเยรูซาเล็มว่าหาเสียงมาสลาวินจินมัวมาเทมเพิลว่าหาเสียงมาใส่เว
บางเรื่องหาเสียงนี่เลยบางคนหลุมเล็ดสักเดียวมั้งคนหลุมเล็ดสักก็ไอ้เรื่องกุมพีจะคิดว่ามีนี่ไว้โดนเรื่องกิตมวิาลเจ้าน่ะบวยปวดบางเกี่ยวไม่ได้ไปเลยบางกิตมวิาลอีสานต่างมาใหญ่อะปัทยานบุกบางห้องสุดเสียไว้เริ่มไม่มีกิปะเตยาเฮ้ยปล่อยสลายออกมาสุขเสียดเป็นอันนี้จู่อดีตเลยเว้ยอาเมนว่าจะไง he start อามันรีบุกเว้ยรีบุกอีเจ้าป่าบางเจ้าเลยตายเว้ยมั้งบางสิตายเลยฮวนเจสุปัทยานเบียกินอาลูตาเบียกินอาจวกมีเตle mi te teng adel hia a dangka khiang te do kan te le va khuzwak te tut pha te leng ason paisa ka akiang wa ka in thum na in a chi dingu chi gel a hi nobel swam ha te khu nin na bozo wa chi sakai mo he start rebuking them when Christ enters in your heart Jesu Khrist nang hongom chamo he will start rebuking you and you will feel very, very, very uncomfortable about it. Jesu Khrist na kumpi di nga hong lu tak chamo hong hon hiya in na chira hong hon hiya tak di le mo. He will not start rebuking others. He will start rebuking you. Oh, exam na copy. Why na huat? Zuaw na gen je kaya ting na hi. Mo agu ka na thilhi te hon rebuke di namanuya adikya because the kumpi pa ka hong lu dai changa nang kumpi no dai changa amanon rebuke de in chinong hi siang de ve amen ya hi ka chi tunia ku Jesu Khrist I kumpi ding ang pai I kumpi mo Jesus Christ is our king if we accept Jesus Christ as our king he will start doing something in your lives. Amen. And he will start cleansing you. Hiai hong clean sak nei ve uncomfortable din na le te le imu thei lo de. Pathian kumpi dinga nei chang amo. Nalak chang amo. Aman mo. He will convict you of your sins. Nakhel na te hiai pen boldik photo na boldik makal swan thei lo dong chi dei ve. Na mi huat na zo gen pen ngai nam wangen photo. Na mi sung nat pen wangai dam photo. Why we kumpi ding ahong pai cha he will start rebuking you dung tem tua bang le ong gen mong leng gen di che je chu ka the ke gari ki le ve gari ki le in chin a validity khani kuma be he chu ni kum July kha be a chi le government da na chu zat thei non lo ve a zat thei te ki le zo loi chang a mo chi a lung sima om thei ve mo le cái khá cái hek chiang à mò cái lồng sim nó ăn nuam luôn lấy hek tê và tại thế thì để police khôi nó cản một liều bằng ở chỉ đó không kinh ngại tua min chụp bể salon chỉ này hoài không bang Tulai qua mà ông lâu pi ông check liam lâu pi hoài không chỉ nó rằng sụt liều chỉ này vậy chứ ấy về mò chỉ gì rằng gì liền hay ấy về mò chỉ thấy mong lâu ăn địch lâu nàng à buk kim lâu ông lùng sim nuam lôi chăng à atopa asai tu di ka kanu le khadon sai sak thein chin to infal lama sai lelu tama tam pen ma be hidele it's better why tengina microphone hoi pp le ki le zo zare ve to ai zat di tenga mo hidele why ka zat dia hi le chu bang chale diktata kal ka swan ngai naman mo hoai ka hi khit nungu ka ma pyak khit nungu mamwan to asum ka pyak khit nungu chu ni tang I bud khong anuam tai gari hek le to chu ki sai sak kai siang mo va tai le ka sai le lai wi chi thei tai chu hoai ma tai din na gari insurance te khong om ke ka sai le lai hi je sai lo pi sai hi leng zuaw gen di nuam lo hi chu naman hu ya kumpi di ngai sang le mo I sacrifice dio me ve amen Tulai ta gari to kisaya bangzale ki sacrifice aman tamlo man ni ve 37,000 ni ve be di lom mai mo ile pesuk mai
hi lek lung muang sum nei ke ko ya lung muan sanga diktat na kalswan na lung muang nuam zo namanuya pathian kumpi ding ang pangchiang amo hiai dan ei voi kalswan dan amen huaya hong gen se pen na thia hi ka mu lek ka mu pe ke gen khale gen ka ko to pa ni gen ko vangai da mo zama lai và phải lên lẽ mà năng hệ sẵn lại đi năng lên hi hial về lệ năng na hút chạy về lệ ý mà với cái lệ cái hial mà với hi lệ cái tụ ama và phải lên ama anh hệ khá lệ các cái xoang lại hoài với và phải đi chỉ một yo ông chỉ đi chính và phải đi chính à họ lem nang bột bị đi về amen amen hoài giờ cái vì ama lem na bột đi ông phải kinh ai niệm tất cả donkey ông tuang hoài giờ cái về à chàng ya sang ta kaung pai loi ve nang na lung tangon su siang u te ve to pan hallelujah kumpi ding in na sang diam nang bang chin na sang ale Jesu Khrist hon dam pa di chawa mo as a savior they want him to be physical savior physical a savior dia de wi lai khalama dai de lo lai yu tu ta na boy lai yu tu ta na le pom nai lo ve Messiah Jesu Khrist pen the chosen one he done. There will be the cost. If you accept Jesus as your king, there will be a cost you must pay. A cost of the he. A white pen, lo na ki ve male. To pan again, te tan cha chin volon zo sak hen.